ada to bali do polisi. Tol. Tol. Nang ada to bali do DPR. Tol. Tola. Na ada ne to bali presiden ada ba tola. Na o masia ne to bali ira alawi. Tola. La o khnya tola. Bali do iya. Pada sa buaya iya. Minta kala din ro. Tak ada kena mako. Tefuli mana lo mor biya buna. Menun na ata mai fum tum. Kau gitu. Biya ta tahu kunya. Ibele ke mako. Mako. Ana lo masih kayo. Ana jilo masih kayu. Atrita gua manini wa bunawa. Le kayonya babanya gitu. Di mana versayo niyo bunawa. Hana lu ke ilay bersilal. Nadu mako si kirama drauga ba nadu mako si batua. Be ekhe godra. Tengah fun. Baga. Ile zote bunawa. Ha. Kenya hodra. Kota tua. Biba Facebook. Anala ilan japanu.
Kota tuh gue. Pabo ini kaya mai iPhone na ulo ni hapan watra busa. Oh. Ana loko daw di fa. Pato utehego. Na loko daw be yomo. Isu hal ho raha babu na. Daan na lawa mimpi jadi kenyataan. Yai maku mikin. Ya udah kita ada ke. Ube ya basa. Bahasa kali ada iya. Anila to hari. Nung ada ai. Adre anofu. Emane bang adre. Naduhu maku si keramat raugo. Manaduhu maku si batua. Be kegu titi-titi. Ada sa ini ada. Namaku si Kirama Drauge, namaku si Batua. Dia kegu nono alari. Hanaira mato di to hari iba bunawa. Indra lari gini adregu. Baya ami jangan ho ragu ade. Uta bunawa da upa. Ni adrinda mamaku. Ba falimo abu nasa. O masih biba grunga. Ani ha abu nawa. Kita ke kigu. Fanado. Ada habali. Kau ragu ni be emako. Nau masih honra. O haleu. Ya ke fanado. Agaknya lu mi adro. Mako ma. Mako. Jama ko da ini sawa te. Ya Bunau. Daan na lawa. Kenyataan jadi mimpi. Kasih tahu baloi. Ana le mimi bayro ai. Lutelanteng karabakan nosi. Pekina kara vedi fa. Abua etcheling ama ate mori ba cheling aki. Hata sesi otu. Bale. Beneneg wo kagwa may na tulang taong metelo fa kesilalo. Iter tu nig. Pada nasa ni fa dege-degem. Itu si otu ai. Laur ta fa ke bana ai. Maka sugu le ufaki gefa. Sauli iter tu nig. Ko salah ko to gua Bunau. Mau baka sibay. Ano ko siya muna ko gifi. 5.000 beli keda roti. Bano na ito rada abal. Masa ho galan ni o sige gifi ho. Go fue zo guna iya. Bisa mau. Fakir si 5,000.
Baju siapa pula 5.000-nya. Fully baka. Oh. Tulah te kau beli roti ton. Mau beli 5.000 ya. Itu lagi wa make. Roti. Oke. Tinggal mau selesai dia temeton nih. Bitte lagi wa make. Bersih ternyata dan full bacelingad. Lah, baju lah euli roti. Bagun si toli. Nabag kota Medan zui. Susah hati balik. Ila oye moto badifa. Lo, hana sa. Abu de guda na nasa moto guare. Digila ohe. Fagi na sa. Tumulala moto bada. Oh ya ita bali. Usuramita ne wanya gol lalaba. Be amigi yaw. Ya yedi falo. Ante silo oyo bebe yam. Akape ya. Apego. Alin surum ga toni megi. Muli da roti. Bako ni fay mo kinagifi. 8.000. Ay bala mo faka iba buno. Peso dani mo riko ikaya mo to. Fagi mana tadanya badifa. Faguro bolo he moto. Abi de ku rogna to morga gatoni. Ana rahasia iya wa. Telepon iya. Halo. Halo ara batoni. Agi fawoli roti. Abi na bolo boli na imotogu. Lu ilahan ara si bay. Wat apa luka kami gilawa? Hatanyo wono. Ana sotau go. Bagung si toli. Ada ke bagunu si toli batoni. Ba ewa meki ba aku na bagung si toli la euli roti. Halo. Basa inunu ha. Halo. Halo. Apa lo kemana kanya gibang ubah kami gi? Famai mai iya badau. Farisayo gi bagunu si toli la euli roti. No você sa pasama, tong tabale balu iya.
Umane saya nalar nyurugine ya ha. Full telepon ya. Aliyo ke Tony, ada jifa mai Le duhu terutan le tozu 35 kilo. Aku basa mana moto. Si Drew Abu Nawa, baru install so iya. Tô, đi à. Tao là gần biết đâu. Lah dia kuba. Le salah nia. Ave nau ila fetu ave ami bafasa. Asala so gefe badangada. Bate boka mana salala. La fatu yude ira situ kamoto mege. Han, la bezi. Hadia la bezi. Bereme wa khra. Asala mangal semoto. Ba 2 kali lipat ube okosigo. Ba ave nala fangu suir. Nasi mano. Nori fake gefe batuagu ka Tony. Ba afu ni ale mga beli dogoy. Itu ra gefe. Lah. Abalo ali mana par rumah ke baju tera gefe. Aha ursi ko iya. Ba lo osamegi. Kada bukhbo boli. Baba iya jibal. Mana gya bede de ko fijo sora gwa de Tony. Biang irege zalome nevi. Tengirege sofonada vui. Swalo da site ide. Tapazo hitrila. Ada apa itu? Ada. Aku mahal. Hi Abu Nawali. Ada cilu dena. Bana sa mihumuto. Si mena undian. Muriba operator. Hadia sairan ya da. Halo ubum. Itu mah gak difagiwa. Lu. Hanya satu loh tuh suara Zaki. Bibusi tuh. Famoso de Guadre. Famoso de da Fef. Bada gidela ni wa
Lala moto. Tinggal bada lupan wai termoto. Badano. El kita baku. Ai ba to ga wa ho maji babu nawa. Ada ni fo ba maga to ni bolo bi batra. Hoy menari ka ba. Ai lulu ke mato. Tinggal fai di fa. Ayai. La ada gefe administrasi 500.000. Iwa bada. Natakirim mau ke gefe. Ofita mai mulu boto. 500.000. Karena Zofa magira zili 500.000 sara moto. Ana uga sara moto. Matau neng 500.000. Eto. Apa itu? Ya pada hati kalau lagi video lagi baris terfahi. Anak wah teman lagi figu. Alaina ori akifu kifu. Ribu. $200.000. $300.000. Apa ke feda? Mitolodo uah. La 5 besar tau kabuna wahi. Ogo bang ya na kirim ke feda. O ya mana SMS di falimo ya da. Na yo do uah. Lo boto chileng aku ba chile luha. Lo ile isa gaton. Rosto deu gilo masia. Fafa que do manong ika ga di fare. Tiba mana ila mo razaki na bonia. Leitere te degu wang orib ke fego ba gunus toli toni. Fulala wa de degu wa bodu ke feda. Sugo sa adro. Biya si suami aku bongino. Balu bei. Berani fatunugu kura bapago. Habazi sabata butoni. Sakai tu wa ho. Ha ba zi sabata. Ulai te khawa mu a. Kalido iho. Bili modo he. Yai ga difa sasida. No, gefe toni. Bafano kanok. Yuro ronyo ga dipa. Sama buhu ya ugo.
Ay, yung 2,000. Lau. Dena-dena. Ngafang 8,000 GF mo kagu saya. Ay, tetap kirim. Bahay bisa ka dari lang. Danya saya ho. Bahay naman nagyari ko na sumutumar. Bermelo o masih ka diva. Baya uga supirnya. Uzumemi. Mga imoto. Miwa. Dari kuda. Selamat pagi, Pak. Sudah saya kirim ya, Pak. Uang administrasinya sudah masuk di rekening kami ya Pak. Silakan mobilnya ditunggu di pinggir jalan. Terima kasih. Iya. Terima kasih ya, Pak. Ata udubo sa bolo hemoto abu nawai. Ali meneru ini habu supir dah. Nalelala saya dania. Tak ama pamanu. Muharita satu. Apa arro ya wasi 8,000 ya. Apa nai gaji dah pengen gede lah. Ngau tu juta beli moto. Tengah nengau 8,000. Selamat pagi, Pak. Kami sudah di pinggir jalan. Di mana kami tunggu mobilnya? Sedikit ada kendala pembayaran biaya cukai di pelabuhan Pak. Aturan dari perusahaan kami, biaya itu dibebankan kepada pemenang undian. Berapa, Pak? Cuma 500.000 Pak. Waduh. Aku nggak ada uang lagi, Pak. Pak, nilai 500.000 itu tidak seberapa dengan 1 unit mobil Pak. Selangkah lagi maka mimpi Bapak untuk memiliki mobil terkabulkan. Atau hadiahnya kami batalkan Pak. Kami tunggu keputusan Bapak paling lama 30 menit ya. Tafulila ada gefeton 500,000 tu. Pengivasi bapak pelabuhan. Tafuli fakir kau gefe setelah mengino. Eu besa ele. O saya tak toro gefe daton. Ala tagohi. Basta khozi gefe dao. Maka suma Asala bekau gefe 500,000 tu. Batelu kali ulat kawa muadania. nasimana dua kegu fangotu sazuta amatonga sazuta siwa ngotu fefu buah kegu. Gano kemana kau dania 2 juta balik? La ua. Nomia giava. Cocok. Lau, ain tak kirim. Uangnya sudah saya kirim ya, Pak. Mobilnya saya tunggu. Baik Pak, terima kasih. Mobilnya segera sampai ya. Kau bayar kau ni. Tak apa kan di bawah gugu motor dah. Ada sila Rami.
Ma balo-balo mana pun na imoto. Bali lihat tuh hari. Baik so mana mang ami aku. Lepas na itir saya terdagu bolofo. So ge feku 2 juta ka bunawa. Ilete telu kali ke gua mua. Ana aku ni visa nege filmu. Fefu biaya siswagu. Atau da aji toroi. Zo moto ai babu na. Awal telefon ira. Lawan na aktif nomor dao. Yoro mi ukirin ke fesa furia sai. Lara tebon. Mabulita. Nola limo ami. Mi besa o gol mi ke fesi non bekura. Kena mi balo moto balo adoy. Ini. Ya mau rusak moto. Ara nu mabalo-balo ya mi. Le aku geledak Tony. Lau, izono kusi, au suga. Sekenalon dah. Kalau somia. Ira no sila ngaroro ba. Bao si fare ma ira baka babon. Ini le kalau pakai mo. Ya bunau. Dengan sama motorannya. Si Mifagay. Alu bilala ba mo kifigaton. Ito ni. Uraso. No te limu ita. Yo tare me geno. Laktif nomor dao sai. Ma bisa ke feku si 2 juta. Lau bale. Buah ko danan no mga waludo. Patenga 2 juta ihe. Fitungo 2,000. Bifo bunga sai. Ifula buda damilo. Batenga sila mutagugu ami. Berabu nawa mana ba? Apa bebau lugui? Beroperator. Oh, beba hulu operator. Ke feku abu nawa. If he had come to my house, he would have met Rita last Sunday. Eluahannya Tony, seandainya dia telah datang ke rumah saya, dia akan sudah bertemu dengan Rita pada hari Minggu yang lalu. 2. If they had worked, they would have helped your problem. Hadiah ko baso bahasa Inggris. Ifaso si ibo baso na leo ila. Mana usutan nila fiturima bahkan apa pedra utun. Iso kamu forma. Naya odo bale. Mai futu si bai balewa. Saheli dedei. Apa ibu nilai mu? Uraso sehi baso gu bahasa Inggris mo reku. Ya di falo. Alina salah ketik nilai mah ada ya buno. Doro 55 usudra. Bafitu 5 ni sura. Ana uga nilai modif. Abito lo kamu. Abito of. Haya efetua na ujian.
Ada. C. C baka sura. Ada na era si baka ujian. Abe habu geu. Ba faya ke walawan ni hudi fa. Na tabale bu gema. Fagi bu gumele werera. Manepu ari Peter Pan. Bahaba na fatun. Tingnan si manami na nilay. Musa 5 kali remedial raudo. Balu mano ila tuntas. Tinggal daw lalay na ibo nila mo ton. Afakiyo ko. Baso. Banalo. Minta kursus. Hadia kursus. Tinggal bahasa duagu. Na nilai bahasa Inggris ada ni gohi. No tatu vai buat nilai gu. Lau deha buagu. Tinggal fokuhin nila na tafago kita bahasa Inggris ada bun. Oya guna na baba ori de rumah Tatra gimana atu bape? Gue bahasa Inggris mana? Ya. Fake ko da gua tri. Sobat daa. Ada baswa. Sare. Syair Abu Nawa. Pada keluhannya. Sari. Sare lahia. Ni be na lagu limanu. Dalu aluannya hikaya garating sabi-sabi erojan raugo. Asi day din yan ay daba hape balami ila. Tatay gato. Bukay laptop. Ba alat elektronik talabo. Oy bahasa Inggris mano. Luglahan na yan, Rebo Difa. Difa kay bago to. Hulu abo siya iwaan. Pabe banura, pabe babaso. Itu gue bingung do. Sara-sara borgi dan nakagatonya deh. Siya fabe ni sura. Fabe babaso. Ada ni sura. Daun ni baso. Ada sa ilo fakay bago tomo yaw. Talalay ni mana bisa kali li. Natabaita dane bata-bato. Nasa habis kami fenade. Inono nasa no tehong ko dadan nyadre. Oya na hiya pariwisata. Bisa na so turis. Nalatay lagi luhan ni ora. Tula man nila famapa ita. Banatay lagi giluhan ni ora. Tula ohita na bura. Labi kita gifi. Labi gifi. Mita taatun. Mita kursus. Baik, perkenalkan, my name is Lena. Welcome to the classroom. Sebelum kita masuk pada materi awal, saya ingin adik-adik sekalian membaca ini di papan tulis. Ada yang bisa? Saya miss. Ya, silahkan. How are you? Ilam ni kami baso. Fui gimana na nomor sisa. Wifi ha. Ere to afa yami ulau baso. Salah saya babaso, Abu Nawa. Na bahasa Inggris adre. Pabe babaso, pabe banura. Tau baso atu. Hans Ernst Jones. Ya, How are you? Ada saya bawa suka Diva. How are you? How are you? Pagka dimana ni Laura nono baga ifa ya. baik. Ada yang benar dan masih ada juga yang kurang sempurna. Cara membaca kalimat ini adalah how
are you? Bagi yang belum bisa, tidak masalah. Itulah gunanya kita belajar di sini untuk memperbaiki yang salah. Jadi sekarang saya ingin adik-adik sekalian menerjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Indonesia. Ada yang bisa? Saya, Miss. Silahkan. How are you? Artinya apa kabar? Good. Kata lainnya, bagaimana keadaan? Saya, Miss. Apa bisa diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia, Miss? Boleh. How are you? Atau how abe you? Maksudnya? Iya, Miss. How sito banasi iohe ani tane you. Ani timu. Jadi, mulai sekarang biasakan di rumah menggunakan bahasa Inggris. Pembelajaran hari ini sudah jadi modal awal. Izoi kamu teduh fe ilwahan ni wai misli na ada migi. Pokoknya fahai. Moril hede-hede gui. Faber raug. Fami tu pipi mana balona. Foko-foko wa abarani beton. How are you? 하루는 레도 발이 하다오래고 그 하트이바노 세코라 아미 르서히 바카바랑에미 Iya begari dan nata ilfa bahasa Inggris aduh. Dila ilalidanya bu. Alina haya itu zangila fa bahasa Inggris baka bapa nu adre. Hanai ho arini lami balang ho kapo misa Balote luar itu. Udoro yang khusus dah. Sata udo. Alai na olifudo lihuda. Bahe turis safusibu aduh. Soyobu. Sigaritibu. Bahe silebu aduh. Ufe mangagomi lira. Tu ganuno bita guna lawa kamu. Ada laila nyonya kamigi. Availa doar. Ane zango kenali faguria sa bahasa Inggris. Hana dra ugo. Ula saya zo so amanu ya wahugu. Yo tare baji walu shulo bongi megi boke kamu sare. Bale manila fakih bagutogo. Oh, Zara. Tunggu nih ya siapa mau. Tanaman ba dudu ho ariu ado. Ule teti uaba. Apa nasa? Teti bi. How are you? Mama aida bali. Ibertigi mo kala. Ay na fakita ba pewe ma Kofuada ni wa Fog ho ariu. Bahapa tola? Nuna salah tutur kenyalal bai fadaw. Ana cola me fuso boli jabuda. Hey, liga toli bale. Lali gitu nyoto pasu ya. Aku sakatin no apa sih? Pero how are you ada bale? Wila da baka. What is your name? Tengah si mani, hebo paso ha. What is your name? Artinya siapa namamu?
Beka gue mai fuzabu. How are you? Ada zabu hariu ba. Le hadi bada, alui bala fobe. Ku foda mana jiso. How are you? Sawagalo. How are you? Lena Sadifa. Wire do yolife. Awala lili kalife. Anya onua kalife. Aku duduta. Tengah si mana dah apa basoho? Where do you live? Artinya di mana kamu tinggal? Oh, lili kalife migi. Ya sabu begino. How are you? Hana sa ba na sa biga ba to? Hatta da ai so mege. How are you? Pagi bala foto na ba Tony, how are you? Marasi mana ita kami. How are you? How are you? How are you? Sabu be modri. Tengah sabu na sa. Ano pa kaya mana how are you ba pwede niya katon? Ina ali one kaya mo rihuda. Ikalay si tafa bahasa Inggris. Hello, mister. How are you? Hello. I'm going to find my friend's address, Mardalena. It is around here. Will you give me a help? Yes, mister. How are you? I'm going to find my friend's address, Mardalena. It is around here. Will you give me a help? May amin ba kursus ba? Ya iya. Uy tahagan niya daa. Lamay lapal ada ni niya. Niya turis. Excuse me, sir. I'm Daud. Can I help you? Yes, thank you, Daud. I'm going to find my friend's address, Mardalena. It is around here. Excuse me, sir. We have to go. Okay, please. Thank you very much. Thank you very much. Please. Sofu alamat na ron. Oh yes, I know her very much. She's our English teacher. Come on, I can help you to meet her. Okay, thank you very much, Daud. Thank you very much. Good afternoon, miss. Yes, please. Apa kabar kalian? Baik, miss. Kenapa cuma kalian bertiga? Daud nggak masuk ya? So turis mege ba miss. Turis ay tebu. Banoy taga Daud. Dalam fa kisi-kisi. Balama ila ada ni wawara. Nuna to fa ka sabata me gamis. Le ila ini wa agu. Wa kana me how are you? Boya save hedinya i. Sofu alamat sa Mardalena ba, miss? Wala mailay na Mardalena. Alay na kawan niya. Mardalena. Ada di turis Daud. Isa ya miss. Ya, ho. Habis na uga. Ih, amiga so. No sami ku rao ba taa. Ih, no tu balik rao ku ya taa. Ya yo, cita-cita meu go pakai silal. Nah, selamat. Sogel. Ih, ya ami megino hai bahi. Si falu kai kabalawa. Ay, ba't nga i-tourist ba no? Yakuda. Nah, untuk mengantisipasi
mengantisipasi hal ini, diperlukan satu pedoman tentang tata cara pengelolaan bibit ternak agar terhindar dari penyakit tersebut. Salah satunya Kak Uga dong, Bu Bakamir. bibit ternak yang aktif penyakit Apa tuh sih, Ben? ke dalam tubuh. Dan mana Fatu nuhu apa ya yang itu? Demikianlah pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Iya, Bu. Dan mana sih lah hunu ya? Lo hunu aku belajar. Ada jila Tony. Kamu tuh hari mana bakal terabung balik sobat. Sobat apa Rita? Lah klik. Main mau teraga. Patu nuke gue di fight. Awas saya. Phone itu. Ijo tara iba dif. Ada kau baru sekolah. Belajar online. Kabar kelompok nih. Eso ayale. Kelompok maya ha. 2 menit lah bertaiga. Karena le segitu saya menggebat Tony. Leni surau bagang nganggu jadwal kelompoknya dulu. Iga sefana. Tahiga 2 sekali. Apa tuh tur? Ono ge leuy lah bal. Isu sari osa iba aku. Oge Tony, hale baling. Lalu mau baka. Abu Nawa, coba berdiri. Ada saiba tuan ya gul dan ada. Ija ya i. Tak ila bakal teragu dah. Balu tak ila izo turu ira. Ada zawal yoli dodomo baton. Tinga gia fa boleh lah iso kemari. Abo gi fangerangera. Ada ogo ya ewa maduga dulu. Jagi furi manuhu. Abi nama mauhu. Bezo sa uhaluga dulu. Tinga haga dulu manu Tony. Kau ada mana ga dulu ni sedrau. Si mana saya tuh kecanggihan teknologi. Oi mana tola. Ada si tola. Haya ibu Tony. Ode bapa mah kau koda. Ana bapa gusa no akore. Ba asiga gua bunawa. Na ira alabi mana raw doha. Ba isi drama tua. Mereme irama tua raw gaya i. Isen nene. Ada nasa. Bisa mena muda daw ita. Tu hari mana geda. Awat dah balik. Ada yang naso masih. Manu ni faga idan nila izu. Ada idan nila izu baton. Mi funa sa ihu. Lau. Nasi goreng. Tola. Bisa wo pesan badif. Ay batolo wa yahu. Panika gudani beka tonya. Au sibetuan yang mana ira-ira ni. Pakai aplikasi bu dah abu na. Pakai aplikasi bu Tony. Ada aplikasinya. Lalu iba Play Store.
Zaman ini fakida bah aplikasi dah. Tu aliwa ba Google Bali. Ada aplikasi online banias. Ya ini fa. Kali-kali dah. Ada mana ini tuh kok miad. Itu kok megeha bunawa koi daa. Itu kok zu adre koi daa. Ono ge mana. Baru pesan ge nasi goreng megeno. Hina ge budak dulu telu i. Bang. Balu saya ba Play Store kali-kali dah. Itu nih. Ba oya bah ge da ada. Film. Para zaki wata sudah aplikasi kali-kali dari. Fefu beli tak atoni tefawulu halima ribu. Ibu beli ai abu nawa. Aka bitaa. Atul sa ta ulu dagi asa kilo. Itaha ita matu sarawau. Heta heuna toni. Balet teh heuna. Heta hori. Balagi ahori. Ya sekali tak agus si sohi bawa uridade. No mati raso bahalilada. Eruma bulu govilio. I asokul. Bulu govilio. I asokul. Ya busa adu. Makifevo adri. Tagyao saba. Kifevo adri. Sobo sa gefigu. Beli balazo da 2 minggu mifuna. So gefeu saba. Biara ira ji 2 minggu mifunaton. Le asesi alo baba urida. Saulita duna misto banga utuda. Bang. Ya ikut. Oga teu nono. Dolar 5.000. Hana ibu amigino iba abu nawa. Ono ge mano. No tatu boleh ke aduh. Urus salah ira bukuti. Ada uga sa emiso. Hinaga budan foton. Dan yang mana tak fogo memang di. Uma pesan gue. Bisa mi pesan. Ayah baka. Tuhara ibu nama. Isa. Ya udah ya pesanan mi. Oh ada liana gatu-gatu. Apa na labi gefe dia na barang. Le mau loi ka ba gefe. Le tatu ada bahan dosi na ida kami. Sapu susah itabu nawa. Mai ta bang eh. So gala de banang so gefe usa mga wulido. Bang. Razon niya na mga. Baloy sabata. Segebehe usa bang da. Be ili. Le mau loi do ba gefe Tony. Maka bukai buku-buku geda dari waktu. Untuk duduk di logo. Baca di pak. Hadewa amia dia bang. Halis aku gumi masa-masa gemade. Baka miwa geda. Lele de, Leo Adre kurir nih gaji. Perusahaan kami sebenarnya ada di Gunung Citoli.
perusahaan ini bergerak di bidang jasa untuk mengantar makanan dan juga antar jemput orang menggunakan mobil, motor. Kalau di kota-kota besar, ada namanya Gojek dan Grab. Nah, di Pulau ini sudah buka juga perusahaannya, namanya Gale-Galeda. Dan kami juga menerima karyawan loh. Nasi mano, terbangun stol ya bang? Ya iya dek. Tahu? Polygram. Kurang ini deh, ini cuma biaya makanan saja. Kalau cuma di sekitaran Gunung Stoli mungkin tidak kena ongkir, cuma bayar makanan. Tapi ini kan jauh, 35 km. Jadi total harga 35 km kali biaya ongkir 2.500 ditambah biaya makanan 40.000. Jadi total semuanya 132.500. Hadiah ongkir? Ongkos kirim bertoni. Ya iya nih kata egu megino abu nawa. Fe manga-mangau iyo. O limoga. O tatu-tatu baka boli goy. Tidak dek. Ini kami kasih harga sesuai dengan di aplikasi. Kami tidak ada bohong-bohong, kami juga tidak ada tambah-tambahkan. Memang pesan meja Bu Nawa, aku sudah surah. Aniha baka. Iwa abu nawa salah ketik. Asa bala tabu aha, banal tabu ada, gak ada sama perusahaan. Bahadaw beko kefe. Ubaring aga salah ketik ira mege. Aku tuh visitor ke waduh. Itu 10.000. Belum ke dedo bang Eno tetap sabata. Lah, lu salah nih ya. Toriyamihe, yahobu. Hilau mangal. Ini sa terera ada talya. Abur gali-gali dah. Aku rigi fit. Tengah bergali-gali dah. Berba hari-hari demi. Laguna sa bataisa. Talui rilala. Gale-gale da zo rigi feda. Gale-gale da zo gati. Ya iya Tony. Mita kurir gali-gali dah. Pagi. Paket bebe bos ya. Mau riba aplikasi kali-kali dah. Oh, Sesuai aplikasi ya bang. Oke bang. Mohon tunggu ya bentar di sana. Anak Alio mah itu baru nambal-nambal itu pesan. Siap. Bapak ya. Hadiah gue tak akhir. Hana yung kusimanga eh. Hono ge, nyagi aku sama beli. Coba tuh ya.
ya oh. Dengan Ibu Gia ya? Iya. Pesananmu? Iya, pada sobo tu. Termigi bisa baru dah anak gua ulah fus ke. Fuh, baina. Ya iya pun, ya iya. Aku gak anak gua. Sawa gelegu. Asa pun naik fegu nana kubule dalu mah. Bi biasa Eli. Ya, Sawa gelegu. Ini nahe. Pesanan murid berkali-kali dah, Pak. Oh ya. Ya Givi. Nah, sawa gelo Pak. Sawa gelo. Ini mana nih? Hadiah kau tak aku balik. Nula abo oh bata. Hadiah tu gua ada. Le wila dah ule. Ya odo sama sao. Sama sao ya uga sulo bata. Lu aku kau tak saya kulik lagi. Nula aku kekuatan ahia. Nah le a ada u a. Ya. Jauh. Pesan Kak dari kali-kali dah. Ya. Boleh minta nomor WA-nya, Dek? WA person aja, Kak. WA pribadi nggak boleh ya? Selfie tapi boleh. Mas mati, Kak. Oke, makasih ya. Kak. Bang, dijual alamat dah. Ya, alamat apa nih? Ya, Izo ay. Ya, alamatnya. Beva utur lagi haba suaya. Pesananmu. Aduh. Nu abu soro. Arasi pesananku. Le jadi. Bolo ke dedem magahe. Apa ulalala bata? Bi ay kuris na zari lalala. Berdasarkan hasil kerja kalian hari ini, Diva berupah 130.000. 130.000. Nah, kalau Abu Nawa berutang 50.000. Tony berutang 70.000. Bagaimana dengan utang kalian? Lah babu. Foto mana kasih gue baga merenah aku saudara. Min. Satu boy. Gofu he jomu halau ita. Bagofu ada halau dah. Nama neman ya mana kami. Tengah tagali iya.
igale ita. Ya udah babe koligu, oya gabula dedegu, aberebo kohiruru, adewai hu elumu, leutahi gazatuagu bagira era dedegu. Ay baka-bakay dan nalimuan ribaton. Away ni hay. Tinggal si Manida wanunut Tony. Le viral raw na si Manida say. Bagi kakati calaw ho mabang fulala sa lukum kabatifi. Lahayati si baiko. Na sinuna da ho mege. Sinuna sa butudo. Coba nulis. Ya odoba bekoligu, oyaga bula dedegu, aberebo kuhiruru, adreba aihu elumu, leutahi gezatuagu bagira era dedegu. Tinggal si Mane Tony. Ya odoba bekoligu, oya mga budedegu. Aberebo gohiruru, ada batol aelungu. Bate be mana ta anu sisi non apa tuh? La fara ita. Ado ai raudo. Lo masih do manu bahasa dunia. Berenai romo pencipta lagu tahu anu sisi nunnya. Malah ita lagu bunga. Jangan sampai hingga waktu pergi tiba. Ai ba rongo-rongo ni wa agu ada Tony. Kemana dosa wani wa gutu agu katoni. Apa sih yang set gua abunaw? Tinggal si Manda si bayi abunaw. Sebe mana tanun season ni apa tuh? Labe ita baguru. Banyak sa feke-feke geus dan baru rodoat. Rodoanya ga difa. Bawa mi mana baguru ngasih loro. Si mana ni wa gumageno. Natarekam ulang si nuna niha. Bata bali fangalui da. Abi nama phone ira ko da. Nalamu ada da izin ke pencipta lagunya. Banaha anu si babe mo dreamer. Baba ni panio. Bagobi. Nazi babe mereu. Le masalahnya ho. Ana tola mi fangalui ban nga difa. O ila ni foto Judika. Judika na pada sekolah ba. Gila lah. Judika penyanyi. Si menaba idol. Oh. Zinununa ni foto rongo bayu tu megi balik. Batenga babu halo balas isira genya ni hadao. Baba nununya nia. Oh. Ya iya lu. YouTubers.
Kika mukalah Kika. Ada kalau sobale, kalau tidak sudah ku bila tidak punya uang. Kepe mana ke Wabunawa? Lihat dompetku 700, hanya bisa membeli hambu-hambu. Oh. Ana, dia bada. Bagabu sadro, maneli dalahu, mana alawa si bay, maneli riwi-riwi. Na konten YouTube, tengah hamanunu, waya si bay, tola vlog, tola video tutorial, tola berita, tola. Ako ya ikaw balik. Tiga anak manusia tinggal di gubuk derita yang satu makan ubi, yang dua makan talas. Itu dimakan sambil terbahak-bahak. Sebab ubi dan talas bukanlah bantuan. Kalau terus menunggu bantuan, Anda duluan masuk. Ambulan memang pasti ada bantuannya. Dari tetangga yang datang, mereka mengumpulkan selembaran uang sebagai tanda turut berduka cita. Aja ko wo pasok berita baton. Laboto tifiran ya saya nasi mana wo pasok. Ada, dah ka basok. Pemirsa, seorang pria yang berinisial A awalnya mengaku sebagai seorang duda kepada seorang mama muda berinisial T. Karena pengakuan itu, mama muda menerima sang duda sebagai teman curhat. Hubungan mereka sudah berlangsung sebelum pandemi corona melanda Indonesia. Naas. Hubungan itu harus berhenti setelah istri sah dari pria berinisial A memergoki mereka di kedai tua dekat jembatan desa Siotu Banua. Situasi saat itu berakhir dengan pertengkaran hebat. Istri sah bersama dua putrinya yang sudah tamat kuliah berteriak-teriak sepanjang jalan. Pelakor, pelakor, hana halu tungagu. Berikut video yang diperoleh dari warga saat kejadian berlangsung. Tulah zuidanya ragu boleh berita buna. Abai beritanya eneng atulo. Bai falimo. Abale bagas na so video ni berita kamu. Nada umi gebal yani karangu. Bai segiro do badifa. Tolong ohe berita. Famai gigu. Bifa so seke boleh berita. Ali konten cocok ho. Video ke pemandangan. Nah ada zuiji unik nilam. Bandara uga? Figino hoga video tutorial. Puro madami ka turya mo. Layaw. Salaw. Konten. Halo guys, sekarang kita ada di lokasi kejadian. Ada seorang anak kecil yang jatuh dari pohon. Oke, langsung saja kita lihat dari kepalanya apakah ada benjolan atau tidak. Oh, kiranya nggak ada. Ayo takon ni bapak niya. Sabata wali. Oke, kita lihat sebelah kakinya. Oh, ada benjolan di kakinya guys. Kalau nggak segera ditangani, maka berakibat fatal. Boleh aku pokoknya merasa iya.
Saya bisa konten. Yo pada belum pernah ditonton. VGV. Areu saya ni apa magi video aku ton. Entah mau naik gili bisa magi video kau. Mau kalau kenyataan. Narekam ada ton. Hogo da ngamo. Afulo mo dagodogo. Halo guys, sekarang kita ada di rumah makan. Ada tidak aman. Oh, sekarang kita ada di rumah makan Banis. Oke, kita lihat di dalam apakah mie ini bisa menggoyangkan lidah atau hanya bisa menggoyangkan isi dompet aja. Oke, langsung saja ya guys. Besok apa misok kak? Now. Ini seperti kuah misop guys. Apakah ini misop? Oh iya benar guys, ini misop. Kak, satu lagi. Now. Ini mangkok ke-7 guys. Sepertinya ini mangkok terakhir. Sudah nggak muat lagi. Sobat kai. Beli gama. Iya guys, itu sasuta bawa promosi ke Kemita. Le ua. Ada yang naik sawah ke hegu. Lihat tau tuh YouTubers. Halo teman-teman, ini video pertama saya. Pada video ini, saya akan memberikan tutorial membuat pot bunga dari bahan yang sangat sederhana, yaitu bambu dan lidi. Di sini saya sudah mempersiapkan bahan-bahannya. Penasaran bagaimana hasilnya? Berikut videonya. Konten. Halo guys, di belakang kita ada anak-anak yang berkelahi. Kayaknya perkelahian ini sangat seru. Mari kita saksikan secara lihat. Wah, kayaknya dia mau meninju guys. Guys. Wah,
Dia mau mencekik leher, guys. Hati ada. Onoge konten. Hada khemida. Hada Kagak adole konten dah. Hada lele. Teno. Hana drogo. Igo hido amada sila karo da sisa. Ave na urekam konten YouTube ku sifa bago. Ba igo hido eu. Salah lah. Bisa balik konten ini bago. Aila iya, ba aila keluarganya. Tapi kan ayo viral. Ya iya, viral ba jila sohi. Juga Tony. Mulfa gogo amia hamigi. Ay balesa nga muli iya. Ay netalu ya. Itu ya Miki. Pada saya Miki ilaw iya. Berburu kam kanya pemandangan. Tony. Bây giờ sao nó hối lâu mơ rồi. Itu. Zuba halu. Memanai rewa sa elu Tony. Ada sa ikawur kam da. No ha bongi, ma bulita. Ayaiva olha videos baga-baga di Mahmad. Mana ta farase kita bangyo ke konten. Tali ay video ha, atabi ba channel. Ato ay lo da ubal. Re-upload. Balo mo ulo ba naga video na bunya. Afa ka waya ho garavang ho da. Bate fa naga ho. Sige na ba video mo lalo ho. Oli berbeda sa si A si Babunang. Yundang dia sang kreatif Abunang. Umasir video tutorial dah hug. Bisa komentar ba video mo. Si falelele mano. O huira ba video si fabago menevino. Ho Tony. Lemano sama igi. Bale mana gi komentar. Bale afa kagag. Ulau mer. Mio di. Ba undangan presentasi Melvino. Oh ya, gue lagi gajian salah bagi. Please. Hadiah email ha Badif. Iwa badaa pelanggaran hak cipta. Maka channel Anda diblokir. No re-upload videonya me Ovino lo. Mato fulu ngabua. Channelku Divanoi blokir YouTube. Like, comment, subscribe. subscribe.